Mariya, ejo nta muntu wageze aha? Nta muntu numva wageze aha uretse umugore wa muganga, nawe kandi yaje mu gitondo uri mu muganda. Nta wundi waje ahangiye? Ariko reka amakorosi ubaze icyo ushaka ngo usubize. Umuntu ava mu rugendo aho kwicara ngo aruhuke ngo baze abantu ko bamerewe agahita atangira kwiyenza. Nta muriro wako udacanwa. Yego ngo impamvu ingana ururo, ariko si urwo ruro rwo ruriye. Umugabo waraje hano inde nicyo nkubaza nta kindi. Gusa iyo uhita ubibaza mbere hose. Ivyo ni ibibazo by'ikinyarwanda. Ushaka guca hirya nkanyura hino tugahurira aho tugiye. Ngira ngo wabaje imitima niwe wabaje n'ururimi. Cyose yagiye abinyuranya rero. Ururimi n'umutima byawe nibituze nta mugabo warayageza aha. Ntukabeshya amatwi amaso akureba. Ari wowe niyisandiye yuzuye ivu ry'itabi se uvuga ukuri ninde? Yohani yari yanyuze hano ajya ku Musanze. Cyakora yamaze nk'umunota umwe nyuma aragenda. Cyakora mbeshya nka